Završnu riječ vam je pisao Sead Kreštalica, kriminalac. Gospodine Nević, možete li vi? Ništa nije rekao. Evo vaš komentar, iznijete se završne riječi 3 advokata. Krenut ćemo od Hasana Dupovca i njegovog advokata. Koji je komentar na te završne riječi? Pa šta imate reći od Hasanu Dupovcu kada je on meni rekao da ću ja više naplatiti ako pristane na saobraćaj iz nesreće? I ako se psihopata kune svojom djecom da Boga se desilo nešto djeci, ako je on kriv. Ja mislim to je čovjek psihopata koji je meni rekao da on hoće da je saobraćajna nesreća, da ću ja više naplatiti. Ja dijete nisam prodavao. Evo tu je Hasanov sin, ako ga on prodaje da Bog da mu se sad desilo što mu se desilo ide. Jer je Hasan rekao da se desilo. Evo presuda naredne sedmice koju ste dugo čekali. Šta očekujete nakon ovih završnih riječi i tužilaštva i odbrane? Ma šta imate reći posle ovih riječi, ja mislim besmislenije završne riječi da niko u životu nije čuo. Kadrija Kolić je, sada ćemo ga zvati Sultan Fatih, jer se pozivao na zakon iz Osmanskog carstva. A mi znamo da su to bili okupatori ovdje 500 godina. I da su zulumčari bili, da su mogli ubiti da ne odgovaraju. Moj dženan je ubio, a Kadrija Kolić hoće da se ne odgovara. On kaže danas šta ćemo mi u sudnici? Ubijeno mi dijete, hajvan jedan. Dijete mi ubijeno. Kadrija Kolić je trgovac oružjem. On voli da se narod ubija, ja ne volim. Meni je dijete ubijeno. Znači oni pokušaju sve izokrenuti, izvrnuti. Tužilaštvo ja mislim da je dokazalo. Ovdje ima i previše dokaza. Barić Josip iznio laž, da sam ja rekao, moj advokat je. To je laž, gotovo. Barić Josip je bio u stanici, poslat jer je već obaviješten Hasan Dupovac. Poslat je u klinički centar, da on uzima izjavu i da on uzima garderobu, a vratio se Fedina Škrijelja u Alenju. Znači, on je došao po zadatku, dijelo prvo dijelo Barić Josipu i Hasanu Dupovcu. Očigledno je da je najvažniji proces koji bi trebao uslijediti. Odbrana pokušava reći nema toga zbog koga su oni u družu. Očigledno je da u ovom slučaju najvažnije ono što će uslijediti poslije ovog suđenja, odnosno druge optužnice za ubijstvo. Oni ne znaju dok je došlo državno tužilaštvo. Ne znam ni ja, ne kažu ni meni sve. Ne mogu mi reći zbog istrage. Nek se oni ne brinu, doćemo i do kraja. Ima tužilaštvo i dokaze i sve. Uskoro dolazi i Dalida Burzić, koja sigurno ove završne riječi iznosila ona. I Sead Kreštalica. I Čato Merić, evo oni su ga spominjali danas, citirali su ga, ali Čato Merić je osumnjičen. Znači otvorena istraga protiv Čato Merića. Ja mislim ovo je danas mučno i vama bilo slušati, a ne meni, ali negirati nešto što se je desilo na onaj način, sud ne priznaje kletvu. Hasan Dupovac sa kune na kraju, ja mislim, jeste ikad ovo mogli čuti, kaj da Bog da se boji od djece desilo. I da svijet propadne, čuli ste i te riječi, da bi oni opstali, zulumčari, koji haraju Bosnu i Hercegovinu, koji su uništili Bosnu i Hercegovinu. Zato smo svi razočarani. Ali evo nadam se da će sud razumiti, da će protumačiti na svoj način. Sačekat ćemo, ja sam spreman podnijeti kakva god da bude presuda. Ja ću je podnijeti, ali mi idemo dalje. Ne zna Kadrija Kolić, čuli ste kako kaže, da obmanjuje mene državno tužilaštvo. Obmanjuješ ti svoju porodicu, Kadrija Kolić, moj dženan se igrao svojom djecom. Tvoja žena je nazvala moju rodicu i rekla, kaže Kadrija, sada izvine javnost, onu kurvicu treba zatvoriti 24 sati, sve do nas priznala. To su riječi žene Kadrije Kolića. Ermin Gačanović je rekao dok je još radio u tužilaštvu da zna da su namještani komadi stakla. Danas je pričao o tim komadima stakla. Kadrija Kolić nije govorio o majici danas, evo izbjegao je da to kaže kada je branio Barića, ali izbjegao je da kaže upravo zašto nije izuzeta majica. Molim vas, postavljajte mi pitanja, teško je ovo danas bilo sve zapamtiti. Krvava majica, oni kažu od trećeg lica, ne Kadrija Koliću. Meni su inspektori MUP-a, Emir Mehmedakić, Jadmir Šalaka, tako to oni zovu da je to bio rez na majici. I da je to najvjerovatnije dženanova krv kako je primio udarac. To je rekao Zio Mutap u svojoj kući pred svjedocima. To su meni svjedoci primili. Nemoj Kadrija Kolić obmanjivati javnost, niko treće lice nije spominjao što se tiče krvi. Bitna je majica jer najvjerovatnije da je bila dženanova krv. Vidjeli ste šta su spremni, kako su spremni. Danas je ukrao pola sata u Osmanskom carstvu pričajući nekim advokatima velikim. Ja mislim ovo je besmisleno, ovo je suludo, dobro smo ikako normalno, majko.
Vi sutra imate pripremno ročište po tužbi Zijada Mutapa za klevetu, kako komentarišete to? Pa eto, sve oni sve daju zapravo. Alisa Mutap tužila me i advokatica Nina Kisića, vidimo, podignuta je neka optužnica i protiv nje, tuži mene za klevetu. Što sam ja izjavio da je Alisa prostitutka. Jer smo čuli u sudnici i danas da se neka prostitucija odvijala oko hotela. Ja imam svjedoke za to koji su mi prenijeli. I koja je Alisa i čija je Alisa i koji su mi rekli vadi dijete, muri iz otale. To mi je rečeno u subotu 6. februara, Dženanina strada 8. Sve mi je rečeno ko je porodica Zijada Mutapa, molim. A nismo mi, jer sam ja pokazao da nisam budala za ovih 7 godina. Valjalo je doći do ovdje. Što očekujete od presude? Kakva god da bude meni sve, ide novi postupak, opet ja idem u sudnicu. Valja to sve izdržati. Ali očekujem jednostavno, evo ja, nije možda fino, ali nisam pravnik, briga me onaj da i okriju, da budu krivi. Jer Hasan Dupovac, čuli ste oko snimka, i to je bitno. Kaže, Sanela Hasanbegović dala CD Hasanu Dupoviću. Nije tačno, to niko nije spomenuo u sudnici. Čuli ste kako njegov advokat kaže, niko nije vidio Hasana Dupovca. Šerif Konjić fino rekao, Hasane, vjerovao sam ti dok nisi počeo luti. Kako to sada nije bilo Hasana u kući? Da je šerif htio još reći, ali čovjek je kulturan pa neće da kaže da su ručali, da je došlo jelo i tu se zadržalo 4 sata. Isti Hasan Dupovac. Pa je tražio da mu nabavi šerif Konjić harmoniku za njegovog sina. A evo neki u četvrtak nabave pa nek sviraju, eto što je Dženan ubijen i nek Rabija napuše balone, nek slavi. Vidjet ćemo kakva će presuda. Hvala vam. Evo ja ću samo kratko, dakle obzirom da nas idući četvrtak očekuje izricanje presude, želim u ime naše porodice da se zahvalim prije svega tužiocima i istražiteljima koji su radili na našem predmetu, a onda javnosti i svima vama, medijima, evo vidjeli ste koliko to sve njima smeta, dakle hvala vam što svih ovih godina pratite našu borbu, objektivno o svemu izvještavate. Teško nam je kako se bliži kraj izricanja presude, ali želimo da vjerujemo da će pravda konačno da pobjedi. Uz pomoć ljudi i svih vas mi smo stigli do ovdje gdje jesmo nakon evo skoro 8 godina i pozivam cjelokupnu javnost, mi već imamo najavljene dolaske na izricanje presude, dakle da budete sa nama, da nam budete podrška kao i svi ovih godina, dakle izricanje presude u idući četvrtak u 9 sati. Sve će dakle biti objavljeno na stranici Pravda za Dženanom i još jednom hvala vam svima. Mi dakle ne bismo sami dogurali do ovdje gdje jesmo i nadamo se i očekujemo pravdu, ono što naš Šifet uvijek kaže, ne da Bog da društvo i država propali ako ovi budu okrivljeni, nego da Bog da svijet propao ako pravde ne bude, a svima je jasno, svi znaju istinu u svemu ovome. Hvala vam svima.